So hello bara ngadi ba jiki te namar ka jimun kam na kini kisni kalmi o shuban pumi video te menta nganya kren no spangka ne ka red fort mo te kuma pilitip mena kini kisni bala de kladan ka jim thai bom ha jan kanika red fort mo te kai kani ka red fort tung ini like biang sakus nem kan terus par po paramo hakaba hakini ka porem kladan ka we ka hima ni ka empire ka ba klain por ba po india jengimu kata ka de ka mukhal empire haus nem kan terus par po para along sim dau sya jahan te usya jahan udai pa e jau sim akbar mo bad ukupa jang usya jahan padelu jahangir te akni ka poram par pasensyar jong uniu par haka par pasensyar uniu sya jahan mo ni sya jahan ki angka golden age mo namar ka best pa ka pasensyar uniu mo te uniu sya jahan em o thau pitip em ya ka tu ka taj mahal kadana ai agar mo te o thau nam ban pasakan ma nam ta jong no nam ta ka korim jong o ka mumtaz mahal ka bakla na mo nam ta o thau yu ka jama masjid ka dei ka mos mo ka jaka mani ble jong ki muslim mo te nang ta nalor kata o sya jahan utaru ya kani ka red fort mo ka bangi nya keren menta ka red fort per utau kadana ai pitip kadana ni ha Delhi kani mo kadana Delhi kani yo sya jahan em utau ya ko ka nong ka city mo ka nong ba ha ka ba kerteng jaka ka city kade ka sya jahan abat mo ti kani ki ongka wall city te hadin bola thau kani ka city ka nong ba pen kriya na ya ka nong ba namar menchua ka nong ba jong ki mukhal mo jong akbar jong babur jong ki ne jahangir kade agra te pen kriya na agra sya jahan abat dengan suku abnong ipi bak sya jahan abat menta ki ongka all Delhi mo menta kan ong ba jong India kade New Delhi te kini kisah jahan abat menta kade ka all Delhi Karat fort ka kateng barem jong karat fort kadai ka lal kila mo lal kila bat kani karat fort em kadan haru jang kawa Yamuna river pitip kayumuna kadai katanat jang kawa ba ayu kayumuna kadai katanat jang kawa ba Ganga mo te kani karat fort em kadai kum kajaka syang jong kapalis mo kajaka syang jong usim mo te namar ba utha o sya jahan te usong ka khet jong usong ne mo te hang nem kadan kanika peacock throne mo ka ki ong sakan mau mo da ki ong us e mayu ba thau ya ka peacock throne te ba thau de u sya jahan mo kani mena kani ka jingli jong ka exam MPSC LDA sekretariat mo LDA sekretariat kawan kena jengkeli manu bathau ya ka peacock throne te rajan sadai sya jahan te hanai ka peacock throne kani ka peacock throne kalong ka khet mo hani kani ka dan ha red fort te hani peacock throne ibu ya o ne u maul nai pitip maul nai bukan kono Kohinoor largest diamond in the world Kohinoor te kniat chipang ne Kohinoor ni Kohinoor em udan haka pangsingat jong kesim Britain jang kisim jang ki sim Britain kisim bilat kuma menajar puar kasim Elizabeth kala te la elong sim na dau new Charles ne te uni hani uni deu Kohinoor uni ki ong uni deu mol nai wa tu keparing na India te sis pas ne madin mala thau ya ka red fort haden mala don ketuka peacock throne te kata house nem ka news pa lek pandai badam kaladan ka jingwan her tama da unius im na Persia nadir sha ne deu nadir sha hani ka por pat umlong sim shu dao sha jahan namar sis pas ne madin te hani halong sim na dao Muhammad Shah te uni nadir sya odai u sim jangka Persia kerteng menta dei airan menta kerteng Persia te uni wan her tama house nem kan news pa lai kundai te uni em yo ban rong to ikani ka peacock throne jong sya jahan uyo ban to ikani peacock throne but uyo ban rong to yo neu Kohinoor kan adin ko jing namar job wan diar tama te uyo ban
kita maya ke Delhi dewi ban rong tu kum kabai keler wat ken ora anak ya kan ka pi kau tron mah ora anak syari lejang te kat nang ya kiporam nadu ke jingklan no jang usya jani yang ka Mughal Empire kelas tang tron mah te dai haus nem kat pras pa lai penyo haba uni Bahadur Shah Safar ulalong ulas emperor mo ulas emperor jangka Mughal bat hitibem ti kumba latib itu di dunia ba kis im Mughal kisyong ha kani kaying si jang kimo kani Red Fort te uni bukadukin bani syong ni namar ba dadin kani em kaldan nak kajing namar uni usenjar kat pras pa penyo do kat pras pa san penyo mah uni lalong uni ula umdan bolsyu ba Mughal wa tlot ba ka bon mar kajing pa mo kajing pa namar pensua ka Mughal kaya pa te nam kajing he palan te kaldan kajing ra bot pleng kadang kajing abor kajing ra bor pleng ki sipa jong ki komandar ki governor mah te kom ta kelas nang pa tang dai hak pras penyo ba ka Britain ka bilan kasim kabu bat kalaya ban pelim no ya katama ku tengka revolt of 1857 mo ka revolt of 1857 mo kapar kanika sukar bilat kalaya on pelim no persya kaliang persya kaliang persya lai kondang ada Bahadur Shah Safar mo dalam do Bahadur Shah Safar marang ne kapor kyang ba ude emperor of India mo ni emperor of India ni emperor of India mo te tidak kumta hadin bakal ayo pan kendrup ya kapor mo te kala pelang nak ya kani kajaka kum kakim sipai mah kakam sipai te hadin kajing hele lu daki nong India banyo ala lu napok sukar paring kabada kispas nem kado layo ban be na ekis kini ki paring nakari jangi mo te kelas sedang kani ka culture ken hakaba uni udeu prime minister jangi mo prime minister baningkong jangi katau Nehru mo Jawaharlal Nehru haka kat santrik jang August kat kanai pas penyo udai mo baningkong du tamban domon penher lama kanya kani Red Fort mo penher lama Red Fort kum kadak pan pau ya kajing lai lu jang kari jang ikin freedom nomor ba hani Red Fort man syari ka kim sipai te deh ni ki penher kini kelama te nadu news nem kanai pas penyo man ka independence prime minister penher lama bet nani na Red Fort mo kerja ajing keren bro oke te tak ni kenapa ada cak bokut ku boleh pun ngade ipa aji